Atiogeni Ntheto cia Meru TV themwe cia oroboru ari mbita Purity Muthoni na ya iyamwa yara tukuthuranirite. Ana nkulukie maana ya Ntheto kuwata uteithio bwa kithomo. The 110 students is from diverse communities. Not Isiolo alone. You have the people from Turkana, the people from Meru, people from Isiolo, and also the Maasai. Maoni ya Meru iururea NSSF. Kupandishia kila mtu tax. Sasa pia kuna wenye wameandikwa kwa kampuni. Kandi we NSSF itithetwe kwe mutokoro wa mushara jwa ngiri nyamugwanja ja mwarimu baba batomba ko yani batomba ko. Na iyi icio Ntheto cia Meru TV themwe cia oroboru ari asiari na arutwo a cukuru Reboi Primary Gombunge Kiabore County ya Meru ibayukitie itware wa kairasi bia ECD bongwa asiari babwethetie kuthiatira kuthuka kwa irasi bira ana bakuthomera kaiteneka untobura botuma babainge baana bakena mankathi kikithomo ende ibakuri thirikari ya County ya Meru amwe na antoba endi boboya babatetherie kuthiriria mirandi ira bambiririe na nkuluki babongele irasi bibinge kuyika kithomo. Gaki Muthegi aina Ntheto iji. This year alone, Mr. Mwenda has been able to sponsor the students you have already received is 110 students. The 110 students is from diverse communities. Not Isiolo alone. You have the people from Turkana, the people from Meru, people from Isiolo, and also the Maasai. So he has been able to give the school a very corrective responsibility. Ileta njira imwe ya gukiria kithomo na kuthiria thina ya arito kuthomerera chini bithu kwa aciari na arito barabe na gume ku macukuru ya primary ya Reboi irere wandini aruirirwa rere ibebumirite wakira arito baisindikira chi. Skuru ya Reboi ne skuru enkuru muno kuma skuru rete amberere ni skuru enkuru but netonete that Reboi nyaga gatora kakara gatora kakarije gatijike ne muno nande anganiura kwe maiga maingi mantu ja maingi jara era tukone jo tukurukira nonto nande skuru ene enkuru muno ke skuru rete ambere yandene tora rere but nyoke jo tegera totinya secondary school inge ke wa secondary school batu totawe secondary school nande aturi bantura eje ibairitere ba auga kabambe ba ke kirasi kia PP1 ukaja utagera nyuma yakwa kwe kirasi kireo kirasi giki kyo kithoma waniana ba PP1 na ni kirasi gitikaribuaga bana tona rirana baguta kuthoma ku bethonya bakine na impio mara bakugwatwenye inungu nonto kirasi gitikorogeri na ndituga tugetera thirikari tutethia ka akariba ntura ya Reboi bambiri initiative ya gwaka kirasi kiao nekyo kinarua tukari na ground breaking ceremony. Kirasi giki kirasi kia samani mono na twana tura tukuthomero ni twana tura status na twana ni ibu nene mono as the stakeholders na BOM na kinya arumina iba skuru eje barabambiriria guku twana twambirie that initiative twambirie kirasi giki gikario tatu ina mbesha kirasi kirana barathoma aja kirasi kirari na mpio ana barara kutetemera ku okire beja no gutetema na soni yetu ni ira kwina mwito impio twingwa ituciometie mono nkurukia ciari babe bakuromba thirikari ya county na antoba wendi bwega kubatetheria kwenderithia na muradi uyo wa wakairachi biraba kugabiga tetheria rito kwithirwa pena hantu ega kuthomera katukuromba endi weki wega bandene Meru especially nya county government governor wetu arale itujeneje nendete mono
gutetheria rira kwina maendeleo ndene ntura itukuromba tutetherio nikenda kirasi giki gikomba kujura na kirasi giki kiojura menya stiu tutathirikirira sino kuona gwe kirasi kingi gitigere na batuka tugita tutimama twetera twija gutethua katwija tutetherio twenderete kingugi yetu ito tutegere ni na metho jake yao kawira nario ri itugwita ikenda ugatutwaria gwaka irasi bibi kinya our county government honorable Madam Kawira Mwangasa kinyawe nture ni awe ni eburi na bwirite kwija kinya ja tuonere kirasi giki kenda ona oramba gututetheria o kagitani gakwa ciari baba bakuromba kwandikirwa arimu bakuthomithira cibibi bya ECD mwarimu wa ECD kabatwira kwandika kumaria batwire nande au ni thirikari bwire kwinyeria bwega muno nontu au ni okwa mwambirio jo mwana ko machukuru ya Riboi wandini aruirirwa rera nkiripotera Meru TV nyokambitaga ki Muthenya na tuweta mbere mutongeria Ntheto Daktari William Ruto na atongeria banene thirikari neke iba ikinyerie nterene cia Nakuru kenda kurombera mugongo ya Kenya moroto munene yo maromba ya yokari kuromba no sokia nkatho nontu boithurano biena okiri amona kurombera mbura kenda matuyeta kiao na Kenya muno ende Ntheto ekenya rumiri thano itone karingi akiaria mutongeria Ntheto nerite ya Kenya bayukie kanya usiata kurombera mugongo na nkuluki kuromba ngwataniro ateatika tongeria na akari amona thirikari nene na cia matura kenda waka mugongo yukinyanirite nkuluki nasokete akari mantu yokaria muno ntere cia Rift Valley akiwa thirikari yake ikaitia nkathi kiukaria maombi mumesikia ya kwamba maombi ya Jumanne tarehe 14 na waomba watu wote wa dini zote katika taifa letu la Kenya tukiwa mahali popote na wale wataweza kuja Nyayo Stadium wakuja Nyayo Stadium on Tuesday 14th tuweze kuombea taifa letu hasa katika shida hii ya njaa na shida ya ukame ndio Mungu atupatie mvua na atuonekanie ndio Wakenya waziangamie kwa sababu ya shida ya drought katika taifa letu la Kenya. Na waomba Wakenya ambao hawataweza kufika kule Nyayo Stadium tuwe na ibada mahali popote, kanisa zote, dini zote, pande zote, mahali popote penye kuendelea maombi. Tuombee taifa letu na tuombee Mungu atupatie mvua. Tumefanya mipango yote kama serikali. Tuko na mbegu, tuko na mbolea, tumepanga harakati zote za kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Lakini hiyo mipango yote haiwezi kufaulu kama Mungu hatatupatia mvua. Hata wakati tunapanga mambo ya dams na mambo yale mengine water harvesting, bado tunahitaji Mungu atusaidie na mvua ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele na tusiangamie kwa mambo ama janga la ukame. Serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini ama rangi ama tofauti zingine zozote. Tutawafanyia kazi kulingana na katiba ya Kenya, tukiheshimu ile Wakenya walituamuru katika uchaguzi. Tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko, tuungane ndio tupeleke taifa letu mbele. Mimi nataka mjue kuna wale ambao wanataka kuendelea kutuweka katika minyororo ya ukabila na migawanyiko, kwamba huyu hawezi kukutana na yule, hawa hawawezi kufanya kazi na wale. Mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu mimi ndio kiongozi wa Kenya, nitafanya kazi na viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa na katika taifa letu la Kenya, bila ya kujali wanatoka jamii gani, kabila gani, chama gani. Tutafanya kazi ya kupeleka taifa letu mbele pamoja. Wale wanafikiria ya kwamba wanaweza kuturudisha nyuma na kutugawanya
na kutufanya hostages ya mambo yao ya ukabila na mambo yao ya personality cult. I want to say, for the avoidance of doubt, that I will work with all leaders